Trodnevna jabuka dijeta. Jabuka je voće koje u 100 grama sadrži samo 50 kalorija. Preporučuje se trodnevna dijeta da bi se organizam očistio, ali i ubrzao proces mršavljenja. Jelovnik je za sva 3 dana isti. Doručak: 1 šolja čaja. Možete staviti malo prirodnog zaslađivača poput stevije. 1 narendana jabuka s malo limuna. Ručak: 2 narendane jabuke, voda ili čaj od šipka za piće. Večera: 2 cele ili narendane jabuke. Jabuke nemojte guliti ukoliko znate da su organskog porekla. Za među obroke možete piti čaj ili pojesti 1 svežu neoguljenu jabuku. Ukoliko ne znate da li je prskana, onda je ogulite. Za vašu dijetu možete odabrati i neko drugo voće ili povrće. Ne zaboravite da je prilikom ovakvih dijeta važno voditi računa o unosu dovoljne količine tečnosti u organizam. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.